उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभानि खुंगा 37 बोसोरसालिया जुथुमानि गाहाय लाइ खुन्थिया गायसनबाय। दिनै रबिबाराव उदालगुरि जिल्ला खैराबारि बियाबनि सिङाव थानाय बियाबनि थानसालि गेवलां फोथाराव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ महासभा आरो खैराबारि बियाब महासभा फैगौ 2022 फेब्रुवारि 4, 5 आरो 6 खालाराव खुंनो लानाय खुंगा 37 बोसोरसालिया जुथुमा आरो खैराबारि बियाब बाथौ महासभानि खुंगा 40 बोसोरसालिया जुथुमानि गाहाय खुन्थिया गायसनबाय। गाहाय खुन्थियाखौ गायसनजेनो हांख्रायना लाबोजानाय आलासि गायसनगिरि मंगलदै लोकसभा समष्टिनि MP दिलीप कुमार सैकिया बिथाङा। बिथां सैकियाया खैराबारि बाथौ थानसालिनि मुङाव 7 लाख लोगोसे बोसोरसालिया जुथुमानि मुङाव गावनिफ्राय 1 लाख होनो रादाय होलाङो। प्रथमते मैं এই সৃষ্টিকৰ্তা পৰমপিতা পৰমেশ্বৰৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। 31 সংখ্যক उदालगुरि जिला बाथौ महासभार जी अधिवेशन এই অধিৱেশনখন যাতে আমি শৃংখলাবদ্ধভাৱে সাফল্যমণ্ডিত কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে যাতে সকলো ৰাইজেই যাতে হিয়া উজাৰি যাতে সহযোগিতা আগবঢ়ায়। কাৰণ আমি এই অধিৱেশনখনৰ পৰা এটা আধ্যাত্মিক সাংস্কৃতিক আৰু ধাৰ্মিক এটা চেতনাবোধ আমি এটা নিৰ্মাণ কৰিব বিচাৰিছোঁ। এই অধিৱেশনখনৰ উদ্দেশ্য কেৱল 3 দিনীয়া কাৰ্যসূচী পাতি মেলা পাতা নহয়। ইয়াৰ পৰা এটা নৱপ্ৰজন্মৰ লগতে আমাৰ যিবিলাক হাতাম পুৰুষীয়া আমাৰ যিবিলাক সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক ধাৰ্মিক যিবিলাক আমাৰ মৌলিক যিবিলাক আমাৰ বিষয় আছে এই মূল্যবোধবিলাক যাতে আমি সমাজখনক আগলৈ ঠেলি দি সমাজখনৰ জৰিয়তে যাতে এখন শক্তিশালী সনাতনী সংস্কৃতি যাক কোৱা হয়। উপাসনা পদ্ধতি বেলেগ বেলেগ বাথৌ হওক ব্ৰহ্ম হওক আৰু বেলেগ বেলেগ উপাসনা পদ্ধতি, কিন্তু আমি সকলো এক ঈশ্বৰৰ অংশ। যেনেকৈ পঞ্চভূতক লৈ বাথৌ সৃষ্টি হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমি 33 কোটি দেৱ দেৱতাক পূজা কৰা আমাৰ পৰম্পৰা। গতিকে আমি কেৱল ৰাইজক দেখুৱাৰ কাৰণে নহয়, ৰাইজৰ মাজত এটা সাংস্কৃতিক আধ্যাত্মিক ধাৰ্মিক চেতনাবোধ যাতে নিৰ্মাণ হয় তাৰ কাৰণে যাতে আমি সকলোৱে মিলি এই আমাৰ যি হাতাম পুৰুষীয়া আমাৰ যিবিলাক কৃষ্টি সংস্কৃতি আছে আমাৰ ধৰ্মীয় উপাসনা পদ্ধতি আছে এইবিলাকক যাতে আগন্তুক দিনত আৰু অধিক শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ বাবে পুঁজিৰ পৰা 7 লাখ টকাৰ এটা অনুদান ঘোষণা কৰিছোঁ। লগতে অধিৱেশনখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ কাৰণে ব্যক্তিগতভাৱেও মই যি পাৰোঁ সহযোগিতা আগবঢ়াম। গতিকে এই ধৰণে আমি এই অধিৱেশনখন সাফল্যমণ্ডিত কৰাৰ পিছতেই আমি ইয়াত এই বাথৌ মন্দিৰ যি আমাৰ যিবিলাক আমাৰ আন্তঃগাঁথনিৰ অভাৱ আছে সেইখিনি আমি সকলোৱে মিলি এই অভাৱখিনি আমি সকলোৱে মিলি দূৰ কৰিব লাগিব। দিনৈনি গাহাই খুন্थिয়া গাইছনে হাবাফাৰিয়াव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि आफादगिरि थानुराम बर' गाहाय नेहाथारि सलेन खुंगुर दैमारि जों लोगोसे माइनाव आफाद लाइमोन आफाद खैराबारि बाथौ महासभानि बिबानगिरि बिथांमोना बाहागो लाना गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारिखौ जाफुंसार होयो। उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि आफादगिरि थानुराम बर'आ बोसोरसालिया जुथुमाखौ जाफुंसार होनो हारि धोरोम सायख'आलासे बयखौबो बाहागो लानो खावलायो। आं दिनै गोजोननाय मोन्दों। दिनै पवित्र दिनावहा दिनै जों बेवहाय 31 बोसोरसालिया उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभानि जुदि खुंथायखौ बेवहाय खुंनो हागोन बेखौ आङो खुंनायखौ मिथिनानै खुंगोनखौ जों मिथिनानै जों खोब गोजोननाय मोन्दों। आरो लोगोसे बेनि लाहार फाहार पहिला लाहार फाहार जितु लाइ खुन्था गायसनबाय दिनै बेनो जोंहा नेरसोन जागोन आरो बे नेरसोननिफ्रायनो जों दिनैनिफ्राय जानजि खाफ्रागोन जे उदालगुरि जिल्ला बाथौ महासभाया बे 31 बोसोरिया माने खुंथायखौ जोङो गोजोनै खुंनो हागोनखौ आं मिजिंथियो। जों बर'नि राव थुनलाइ दङ, गावनि असे हारिमु दङ, गावनि बे हारिमुनिफ्रायनो गावनि असे सिनायथिया जों मोनखायो। बे बुस्थुआ जायनि सिङाव हारा हाबना दंजोबो बिथाङा गुबुन धोरोमनि फारसे खुनु लाइट खालामा। बे गावनि असे बाथौ धर्मनो बिथाङा थाफिनगोन। सत्य पवित्र गोथार दङ आरो बेयावनो अननाय दङ, बेयावनो खौसे दङ, बेयावनो निमाहानिबो दं। रायजो नग जगारिले नदिये बै जायना मोन्दो। गतिके रायजोआ जुदि गुदाय रायजोआव हेफाजाब होयोब्ला जोंनि बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्ट बाथौ आफादनि जोंनि 22टा आनसलिका फैनानै बेवहाय जुदि हेफाजाब होफैब्ला 645टा गामि दं जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवहा बेफोर फैदों जुदि जेबो हेफाजाब होफैब्ला बे मा कनफारेन्स जेबो नङा अति सहजै बारलांबाय थागोन।